Kachiel Ramogi TV odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma jonyuol ikore kendo moko kuom gi chako tero nyithinde skul. Nyiswa ni to ikruok mari chalo nade? Yudo pek, yudo yot, iseyudo omenda, weche mag bende nyiewo buge, obedo kanyo ka wasomo duoko mari kata ote mari kotenore kod mano. Obo chako gi wach mabende en ma okelo kuyo odiochieng' ma kawuono. Ji adek owito ngimagi kama moko auchiel oyudo hinyruok kendo resi bang' orofa rumbore piny e gweng' ma Kirigiti, kaunti ma Kiambu. Ot mar orofa 7 mane rikitie koger ne olwar kar sa 10:10 okinyi ma kawuono kendo gore piny e udi mamoko ma ji odakie. Luoro nitie ni jomoko nyalo bedo ni ot odiyo e kinde ma apisas mag chenro mag masiche ma apoya medo nyime kod rango ji ma inyalo resi. Wachore ni gedo mar odno osebedo ka ikaso kakoro bende ne osegol ote ne jog ma bende opango. Obio donjie mana dweche 7 kende nyaka ne chak gere. Gavana kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi wacho ni tend kaunti no dhi golo chik mar rango lony mar gedo mako jog mano miyo rak kata contractors maonge kod lony moromo kendo terogi e nyim doho. Tulikuwa ghorofa 6 na sasa sisi tuko hapa kama multi-agency team. Ukiangalia tuko na timu ya National Police Service, tuko na timu ya Disaster Management, tuko na timu ya KDF imeingia, pia tuko na watu wa Red Cross. Generally ni watu wote ambao wanahusika. That is multi-agency teams. Tumepata majina na tunawatafuta. Na nakuhakikishia ikifika saa nyingine utakuwa na wao. Hii sio safari ya kwanza ambayo tumekuwa na mkasa kama huu. Ni mikasa imekuwa ikitokea mara kwa mara hapa Kiambu County. Na vile tumefanya tumeagiza DCI officers waanze uchunguzi mara moja. Waanze kutafuta ile contractor alikuwa anafanya hii kazi na mwenye nyumba mwenyewe. Tuweze kuwa prosecute. Kwa sababu hii ni makosa yao. Kama sio makosa yao, hatungekuwa na ile shida tuko nayo sasa hivi. Kuna mama na watoto wake wawili, huyo ameaga. Tuko na wawili wenye wako sawa, tuko na mmoja mwenye haku ameumia sana. Na hivi vile tunavyoongea sasa, hawa wawili wengine wako upande wa ICU. Mimi nitaanza kuzunguka mimi mwenyewe binafsi na kuhakikisha kwamba tumekagua hizo mijengo zote ambazo mbeleni walikuwa wamepatiwa licenses na permits za kujenga, na tuhakikisha kwamba kila mtu anafuata kanuni na kufuata sheria ya ujenzi. Tuangalie hii mjengo imeanguka kwa sababu vile ilikuwa imepitishwa sivyo walikuwa na jenga. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuunga mkono governor, na governor amesema atafuatilia maneno